Yada say ya mwakwa baby me Adom TV Badwam na o channel akudie mu nsam ya kowie de edu suoi apomden komo we hu hia no we ya wo so num bie na bo wapomden emu ensam ye wie mambo atema ya krado de ahosepɛ no ebeto so de amaye yada say emre ne adaje a wo de ehwe me wo kachi ye bo wa ha mo kingdom garlic bitters ne capsules ene ginseng power no mema ne dia nti wo ha ye ne ba bedi nkomo na fe kingdom say kingdom homes enso aba ka ho kwakropon bepo no so ho no ma environment ne so ye kama enya ha ye nsuo ntoyo ho die 24/7 wan se nsuo we ma ye kama ti be me na no pe ye mu ache ejeso bibi aboko ho no ho ye pa so chia ejene so pa ye ntie na jade tibia ye nya nipa from mo behwe Adom TV kingdom garlic bitters and in the capsules ti odofo anape kingdom herbal center ene ani wedi ehia no na ye nura hodo a ye ba Adom TV eye ukwade bia ebenade bia ende ebenada wo aha ebenade bia ye bohu dero edema eye kingdom garlic bitters kingdom garlic capsules new kingdom ginseng power capsules any tremendous capsules na enro na ya mabobo so mention say every kingdom garlic bitters no edro ni kingdom garlic bitters no edro no say na tie na eno oni ni nua we nenam omo nyina ye ntafo omo ye adwuma baako kingdom garlic capsules enti eniema hodo a mebebobo so no de yade ahodo a kingdom garlic bitters anase kingdom garlic capsules esa ena mebebobo so a kire wi obi wo hono mu a onante kakra na wabre oye bibi kakra na wabre wadru a wese unyia ene kingdom garlic bitters anase kingdom garlic capsules enromienu wei eyensuo ena wei ne topaye odofo mesere wadaroma ento eye nsuo no mfenom topaye no ukọ drugstore say eye topaye no aye ye kan say capsules no ene wo hono na opa na wato sanso ena bitters no de eye nsuo no ena opa na eno nso wato ento nsuo no mfenom ne topaye no yenye ne sa se na bidin kan no bi wo hono ma onante kakra na wabre waye kese enti no bibi kakra bi obe bia na wabre na koma no entumi mmo se ne yesese ebo wedra ne kingdom garlic bitters we kingdom garlic bitters no anase kingdom garlic capsules eno ebebo na wato topaye no umpe topaye no so no na wato nsuo sanete ni nya ye adwumakro ye nom emfa mum da bi ni nya ye adwumakro aha enti eno no obi nso wo ho no mu a nafu ena ye kese ene be ma pa ye se ye wo pregnancy men association wo honom enhwe na saku na emfa ho nkodom bi enyeku pa bomadinya se obenya eye kingdom garlic bitters anase kingdom garlic capsules ni bi ebema wafu na twe ama waye kama 6 pack ya manfo ekoje manso mu anyen yode ununum ye ndre bia ebebo am wafu no aye flat kama se wankasa bensu waye kama ema no nso bebre na nso afu aye kese onyim so na nefu aye kese unya kingdom garlic bitters anase kingdom garlic capsules ebebo pa obi wono ma nansen obesori anase wona na ne nsa ye titiri ne na ye titiri o jina ho kakra na so tenase a ene say ye interview obetena se kakra no ntumi kra jiso de ne nan pempem ho no mo a wanhwe ni ya stroke ya de ena obenya ntibo modin ya se obenya kingdom garlic bitters ni bi ana se kingdom garlic capsules eno eni wedra ebetumi abo hwe ama stroke ya de no amebo kingdom garlic bitters ni kingdom garlic capsules ye dra e boost immune system enti se da bia wonum bia yade bia entumi mmebo de bia bun se o ahonden a wokoba e de ye adwuma eno etumi boa garlic essence garlic ankasa ne de ye kingdom garlic bitters ni kingdom garlic capsules no o hwe enura hodo anase yade hodo garlic esa edoso na untumi enre garlic sa anti no ene yen afa befu kwan so e de ye kingdom garlic bitters ene kingdom garlic capsules ti unye bia ebetumi aboa ama na bo wakoma ho ban anwa na se srade na adore wo ni pedue mu a unya kingdom garlic bitters anase kingdom garlic capsules a ebeboa na ni nyina afiri ni pedua ne mu isanse wanhwe ni ya na bibia sese moja no efa no na akwakosisi anokwan srade na akwakosisi anokwan na moja na ntumi enflo yie ntunya kingdom garlic bitters anase kingdom garlic capsules a ebe nane angwa ne nia na srade ne nyina afiri ni pedue mu ama waye kama moja na tumi aduafuru sane ama wonso watumi hu se ahone wo honom kingdom herbal center yasan the new kingdom ginseng power capsules new kingdom ginseng power capsules we ye memedro
New Kingdom ginseng power capsules bema bi wo hono mo a edu anadwo ne agro na ye kura okobia no wadi nkugu ne Ghana Blaster kra yes ende ye de nya 2 points bi bae bema bi wo hono mo a 1 point kra untumi nje na chese wakogu ne ho anim ase ade nso nke 3 points nti no kwa match bi abomodin ase obedi nkunim na obedi nkunim dia eye New Kingdom ginseng power capsules eye memedro New Kingdom ginseng power capsules sisiyade ene wo so a bomodin ase obenum New Kingdom ginseng power capsules na Kingdom Herbal Center yenra hodo ewo edwama nso yina topaye no de nom ekoye mu no bonse ya twero ho Kingdom nti sen ena mi ya kyerɛ no de wonom ede akɔ mu no ha sen we ya twero ho Kingdom eduru na wonom ede akɔ mu no ya twero ho Kingdom sanete nti sɛ ye Kingdom garlic capsules ena obenom anase New Kingdom ginseng power capsules anase tremendous capsules enche bia meka ho asema kyerɛ no ni nyina ya kyerɛ ho Kingdom into co drugstore na sɛ nye sanete a enu mfiri ya so ye san fedro ne kɔ na kɔ pe baby foforo na to bia na sɛ ye de numbers beto dwa betumi abon yamane na yenso yetumi adi akyire New Kingdom ginseng power capsules na meda so ejina so yi eno etumi yi mental stress efiri so sanse ne de mental stress na nya agro kra o mind mu no wan hwe ni ya na ye ha adwenti no onya eye New Kingdom ginseng power capsules a ni nyina ebeko sanso ena memra ema de ne so eno eye tremendous capsules oyoba na onya tremendous capsules ibia ebebo apa sei na tie tremendous capsules oba bi wo hono ma enka ewo no ho meka se enka wo no ho a enye se bi onam abonten obepa no ho de bi wonte na emom no se ne ba no de ma ne ba ne dimu a de nam so pa be ma de fro ba no aha o de ne be kono na ahwa na uye na enye yi besi ade na enye yi ntunya tremendous capsules a ebeboa oba bia wo infections se bia gonorrhea candidiasis white ya de ahodu bia ema oba no hu se inka no nanye sa na ote nanso se mre de niema sesa na sesa na sesa wo kwan paso sesa wo kwan bone so a omodin se ubenya tremendous capsules e ma edro oba bomodin se de bia obenom hono be ye kama e de ama meken e bia obi pani duduo mu atu bomodin se ode weni be kyem wo Kimberley Avenue Okaishi Drug Lane Kimberley Avenue Okaishi Drug Lane anase drugstore wo man mu he bia okwa unsabeka Kingdom Herbal Center yenri ebi ato anase frɛ your numbers are hodui 0536 149 961 0536 149 961 we Kingdom Herbal Center yenra yede aba na ante afia yenko bebi a homes no homes no say doctor say ahwa na wa che oba kokra doctor betumi a che oba say manso na doso nti mebu na asisi so because stress na doso no asa akota asa na adana manso nti say oba Kingdom Homes dia yasisi dada 2 bedrooms 3 bedrooms ni nyina wo ho nti be me nti o na fe won na pen fa number no to ho no mo free sani aye kanampo no Kingdom Home Real Estate ohode ete se a whole community ankasa ya to ho wo kama nsio wo ho no menkania wo ho no na de enwa wane se kania no kra dum san was standby generator wo ho no ntinya afei ena nkania dum a wo ha ho da bi nkania no dum ya be enitete ba ko pene ya so generator na ma na eja demo a nso unya nkania no na ya dan no we abri ena afei nso ekropon abri ena afei nso ekropon watra Latte Junction no ohonom na Kingdom Home Real Estate ya dan no ewo sanso na ebri nso no ye ben ebri girls SHS no ye ben ebri girls SHS no CCTV cameras ebobo bebia edan bia mu say ya dan kra mienu miensan enum ekopem sonso ya CCTV cameras ebobo honom kama sanso na electric fence ene ye chese ye de atwa edan no ho ahia nti obimpo entumi mmonwrem ye wo security no bambo no emunsem eden pa wo honom nti we de senia onkoto asase bi ne nka se ya ton amanipa enum na emhumma so langard ne ade nti no bomoden a se obehwe Kingdom Home Real Estate ye kira kwan enkran hanum se your office no e wo shiashi bibi a Kingdom FM wo anase wo de free numbers we 0559 761 144 0559 761
144 anase ekropon number no nie 0555 5 ne miensa 0555 612 611. Yeah, that's it. Be me 90 Kingdom for no wo ofie wo nro nti say yare de akopendro ni bi no me fie na wo pe nya wo pe wasumdua na wo call Kingdom Homes no more aboa. Mama